आकाशवाणी इम्फाल नोलिनी देवी पाउ पजरी अहनबदा मरुइबा पाउ मणिपुर नोंमगी ओइना कोविड-19 पॉजिटिव ओरपगी सांग खरा हंथरक्तुना सादा 3.1 लेरे नाबा फरपगी सांगना सादा 33.3 यौरे डोनर मंत्री जी किशन रेड्डी नागालैंड चाखुत थौरांग की प्रोजेक्ट कया संगाखरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खुटांगदा हौजिंग अहाकी ममांगदा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन होदोखरे अमसुंग भारत पुंबगी ओइना कोविड-19 नाबदगी फरबगी सांगसादा 33.8 यौरे सरकार की फैसिलिटी सिंगदा सही तरह निपान की मत की मियोई सिंगदा कोविड-19 की वैक्सीन लेमना कापगी कैंपेन लेबाक सिन बथुंगबदा सथरिबना नहा ओइरिबा सिंगना वैक्सीन असि कापथोकनबा अमदी अतै मियोई सिंग वैक्सीन कापदसु मतेंग पांगबिनबा हाइजरी कोविड की अकीब लेरिबना मियामना सेक्शन बवाटपगी थवोंग सिंग तोकपिदुना यारिबा मखै युमदगी सथोक्तना लेबियो तंगाई फदना सथोक्लबदी फेस मास्क सुपियो फुट तरुक की सोशल डिस्टेंसिंग थंबियो माइबिट अमदी खुसा टोइना हमदोक्तुना तरुतना न थंबियो कोविड का मरी लेनबा ई पाउसिंग अमदी मतेंग की तमाक नेशनल हेल्पलाइन नंबर सिंगना 01123978046 अमसुंग 1075 नि अदुगा राज्य की हेल्पलाइन नंबर ना 0385241168 अमसुंग 180034538818 नि हौजिक मपुंग ओइबा पाउ मणिपुर नोंमगी ओइना कोविड-19 पॉजिटिव ओरपगी सांग खरा हंथरक्तुना सादा 3.1 लेरे अमरोमदा नाबा फरपगी सांग सादा 33.3 यौरे राज्य की हेल्थ डिपार्टमेंट अंगरांग नुमिदांग वारम थोकपा चेरोल अमदा हाई हौकिबा पुंग कुनमरीदा सैंपल 2,259 टेस्ट तौबदा 213 पॉजिटिव ओइखी हौजि फावबदा राज्य सिगी ओइना सैंपल 1,32,338 सुबना 63 टेस्ट तौखरे मसिगी मनुंगदा पॉजिटिव ओइबा मसिंगना 1,19,990 सुरे हौकिबा पुंग कुनमरीदा मी 163 नाबा फदुना डिस्चार्ज तौखिबदगी पुन्ना नाबा फकिबा मसिंग 1,15,990 सुरे नौना मी अहुम सिखिबदगी लाइचत असिदा सिखिबा मसिंग 1,993 सुरे अमरोमदा हौकिबा थांगजा नुमित फावबदा मणिपुरदा पुन्ना कोविड वैक्सीन डोज 1,13,63 काउखरे मसिगी मनुंगदा अहानबा डोज 1,13,19,935 अमसुंग अनिसुबा डोजदा 1,50,937 यौरी लद्दाख यूनियन टेरिटोरीदा लेगी सिंधु संस्कृति केंद्र पांथोकलिबा अहानबा हिमालयन फिल्म फेस्टिवल केंद्र की मपान थौरम अमसुंग शिक्षा की राज्य मंत्री डॉक्टर आर.के. रंजन नंगरांग चत्तुना येंख्रे रीजनल आउटरीच ब्यूरो जम्मू कश्मीर लद्दाख रीजन सिंधुना पांथोकलिबा हिमालयन लमदंगी राज्य अमसुंग यूनियन टेरिटोरी सिंगदा खनबा मीटिंग थंबा फ्रीडम फाइटर सिंगी मेला अमसुंग मंत्री ने येंखी खोंगसेट अतुदा मंत्री ना आजादी का अमृत महोत्सव थौरंग पमरी लेना हिमालयन लमदंगी फ्रीडम फाइटर सिंगी वारी उतपा मेला अतु पांथोकपगी तमक आरोपी जम्मू कश्मीर बु थगतखी निमित मंगानी की फिल्म फेस्टिवल अदु आजादी का अमृत महोत्सव की सरुक अमा ओइना लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन न केंद्र की इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय की डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल का पुनः सिनबनी डोनर मंत्री जी किशन रेड्डी की अरुणाचल प्रदेश अमसुंग नागालैंड की नुमित हुमनी की खोंगचट हौकिबा थांगजा नुमित लोइसिनख्रे खोंगचट अदुदा मंत्रीना नागालैंड चाखुत थौरांग की थबक कया संगाखी अमसुंग हौजि पाइखलिबा प्रोजेक्ट कया येंसिनखी खोंगचट अदुदा जी किशन रेड्डी ना नागालैंड की मुख्यमंत्री नेफ्यू रिओ अमसुंग राज्य सरकार के ऑफिशियल सिंगसु उनखी महांगना इंफ्रास्ट्रक्चर अमसुंग टूरिज्म का मरी लेनबा प्रोजेक्ट कया की मतंगसु खनखी मिफम अदुगी तुंगदा ट्विटर दा थागतपा वरोल अमदा डोनर मंत्री ना हाई अवांग नोंपोक लमदंगी राज्य निपान बु ग्रोथ की इंजिन ओहेनबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वखलोन अदु मपुंग फाहनबा पुनः थबक तौमिननबा होनगदबनी मंत्री न प्लानिंग अमसुंग कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट अमदी स्कीम सिंग पाइखलिबा अतै डिपार्टमेंट सिंगसु रिव्यू मीटिंग पांगथोकी यूपीएससी न हंदक हाइदोखिबा सिविल सर्विसेस एग्जामिनेशन दा अवांग नोंपोक लमदंगी राज्य सिंग मेघालय नागालैंड मिजोराम अमसुंग अरुणाचल प्रदेश की मियोई अमत्ता माई पाखिद्रे कुमसिगी ओइना कैंडिडेट 738 माई पाखिबगी मनुंगदा मणिपुर असम अमसुंग त्रिपुरा दगी कैंडिडेट खरे यावरखी मणिपुर दगी मी 3 माई पाखी मेघालय की ओइना 2013 की मतुंगदा
kumsi phawba civil services examination asida mi amata mai pakpa ngamdana lerakli tabiriba pawasi akasbani Imphal dagini Pradhan Mantri Narendra Modi na video conferencing gi khutangda hojing haki mamangda Ayushman Bharat Digital Mission hodokre Ayushman Bharat Digital Mission gi pilot project asi mamang sahi gi ningtam numit August 15 da Pradhan Mantri na lautokhibani Hauji oina Ayushman Bharat Digital Mission asi pilot project oina Union Territory taruk to paikhali makoising adudi Andaman amasung Nicobar Chandigarh Dadra amasung Nagar Haveli amasung Daman amasung Diu Ladakh Lakshadweep amasung Puducherry ni Mission asi hodok tungai mamangda Twitter da thagatpa warol amada Sri Modi na hai ngasi asi Bharat ki ana laying gi sector da maru oiba numit amani mahang na hai Mission asina anoba technology sijinaduna ana layingi khudong sapa hengathangani amasung sector asida anoba innovation kaya purakna bagi thong hanglagani Agastbani Paumin Hai National Health Authority na Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana hodokhibagi ahum suba kumon ka fangjinana leibak sinba thungna chanagadaba Ayushman Bharat Digital Mission asi hodokpani Pradhan Mantri Narendra Modi na ngarang numidang waram parliament ki anoba building sariba mafam chattuna mafam adura paikhaliba thabaksing hakthengna na yangsinkre Sri Modi na mafam duda pung amarom leituna samgat sagatpagi thabak tawriba mioisinga wari sanaki Anoba parliament building asi mathang chahi gi loiramdaida saba loiraba yai Griha Mantri Amit Shah na sabapati oituna ngarang New Delhi da left wing extremism gi review meeting pangthokre mifam duda wangang bada Sri Shah na hai Pradhan Mantri Narendra Modi ki lamjing makhada left wing extremism na soghalaba raija sing chakhwat hanaba sarkar gi achetpa phirep lei mahang na hai Pradhan Mantri Narendra Modi ki lamjing makhada left wing extremism namthanaba kendra amasung raija sing punna honabada chauna maipakpa ngamle mahang na hai left wing extremism ga mari leinaba thodok thokpagi sang sada gulumdoi da hanthare aduga mi sibagi sang su sada kunmathoi da hanthare Sri Shah na hai sahili sang sitna khuthokna rakpa asida ahanba oina mi sibagi masing chani yautre masimak aikoi pumnamaki chauna maipakpani COVID vaccine kapada Bharat na anoba pandup amasu lanthok pangamle ngasi phawbada vaccine dose koti marphu taruk hena ka pangamle Kendra ki haksel mantralay na hai masimak COVID-19 lanthing saung mai pakpa amani hauki bapung kunmari da vaccine dose lakuntha nipan lising tara nipan hena kapki hariba matam masida mi lising kunma pansa tu kunma thoi naba phadaki haujik leiba ki oina naba phabagi sangsa damarphu tara tare dasmi tare nifan yore Haujik phawbada mi koti ahum lakun mapan hena napa phakre hauki bapung kunmarida nauna mi lising kuntaruk supna nipuma thoi positive oirakhi haujik active case lakani lising marphu tara mapan lom reidi mantralay asina hai lebak asida covid sample test tobagi thabak hena fak chauna chathari haujik phawbada sample koti yangkhai taruk lak nifu mari hena test tokre ngasi World Tourism Day ni malemgi miyamda lam koibagi maru oiba masina kunai sangskriti rajniti amasung selthum da piriba inot bhab tahnaba sahi kutingi numit asi pangthokpani Tourism Mantralay na ngasi New Delhi da Nidhi 2.0 India Tourism Statistics at a glance lisingani kunmathoi hodokani United Nations ki World Tourism Organization na numit asi Tourism for Inclusive Growth haina pangthoknaba hairakpa matung ina Mantralay asina World Tourism Day ki thorum asida ngasi pangthokli thorum dute Lok Sabha Adhyaksha Om Birla amasung Tourism Mantri G Kishan Reddy yaukani All India Radio ki News Services Division ng masigi Spotlight program da akhanaba series Seva aur Samarpan 20 साल सुशासन के संदोकली थरुमसी की ngasi timdi Narendra Modi the reformer haibasini थरुमसी da lebak asida saung awon puraknaba Pradhan Mantri Narendra Modi ki aset papire haibasi miyam da tahan kani Loisilakpada COVID-19 dagi ngakthoknaba face mask suppa putaruk lamna na leiba khutcha mati maimi tarutana na thamba haiba achamba thawong ahum asi ngakna chatpinaba amukhanna ningsingjari aroibada maruiba pau amukhanna Manipur nongbagi oina COVID-19 positive orakpagi sang khara hantharaktuna sada 3.1 amada leire naba pharakpagi sang sada marphu tara 3.3 yore Donor Mantri G Kishan Reddy na Nagaland da sakhwat thawrangi project kaya sangakhre Pradhan Mantri Narendra Modi na video conferencing gi khutangda haujing haki mamangda Ayushman Bharat Digital Mission hodokre amasung Bharat pumbagi oina COVID-19 na nabadagi farakpagi sangsada marphu tara 3.9 yore pauloi jare